Yes, shabik. Shabik kana mwithukise kana mwiloeli kana masitu asumonde shabik waitu ni maku. Na karibu tuwe moka break banini. Tuende na manya kondi ni mundu wetawa Esther Kamana. Na ni mwenye Esther Kamana ni mwenye waitu wa muthenya wa mundi. Na mashabik methi ito by the way maimu kulia pio. Na UA o atu nengea atu guzi oko maswali manini kana mosongi wa manini ala shabik waitu onethi iwe aikolia mundu kwitwa Esther Kamana. Esther Kamana? Yes. Wano niona motumani mambie koka by the way. Motumani wano niona mambie koka na utumani witu iwa mundu ishabik umwa ito shabiki wano ukukulia te. Tukulilie Esther Kamana komana na challenges katika industry asi handle ya hata uwi watu tabia challenges ilo komana asyo katika industry usika hata usi manage hata usi manage hata yani usi overcome hata. Okay, ondo ni nami nonena nawe ta yani challenges ilani komana nasyo. Okay, ningu sioke yengi. Challenges mbinge. Esia yani ni waleta kuina na hii time ya kuina ndo nawe. Saisu wewe yani we waleta thokomwa. Na siana ni sialeta kuwewa. Pe ungewende na wewe bunomba ya nomba ka ukamtekea. So ila wende na kuina na kabisa no wena wendi wa ukwina sainge kwithia ni bena challenge kinene muno mundu wa musie uya na any ministry winayo. So masasu nyene ni kula siangai kamwe mbingu yo mwanya nile but ila wathi wa mina kuka ila wathi wa mina kuka nye ni record ya wathi usuba simone kwakwa na mino record ilanga kwa time ninguthi kwina nondo ndilazimesia maundu muno nye side yakwa ndienda force maundu mathi undu la matailete nondo mabinda maingi ila na force maundu ni moka opposite. So nini boyanga iye mbingu ya mwanya muthenya umwe ni the studio na ngwizo kukwata mwanya ona ni kwata mwanya ona wa wiki muima kwitha wiki usundi na thukuma na nguthi studio na ngoi kwina wathi. So mabinda maingi ithwa ini yani side yakwa yeno meyane nina musie na ene biashara ninayo na ene ministry ninayo. So imbidi yange banga kimwe kwa kimwe na nondo ninangai nondo nyirasia beki mwecha kwa chenda ute baya nomba ni da sawa family we sawa biashara baya we sawa industry bano umakwete pio. Wow. Membi makite kwa sieme the aima kwa taandi leis kiasi nondo yuta yundile kili wathi ndo ina moyo mwe yu ukwithia mena lekiwe undu makwenda watianie kwati wona umunthi be mundu alecha wathi uni akale chongi so witha ni laisi kwa mundu ungi mundu muno tena family na mundu tena biashara witha ni laisi kulecha wathi kila muthenya lakini ukwithia kwa nditonya. Now we mashabiki baidhi mokuli wanu maende ya kuingi ba mokuli mokite cook we mundu kutukuli ati Alot kulilia mundu kuitwa Esther Kamana nicha usiese before at the studio urecord wathi wake twase wathi waku ni woka ni waandika wathi tuo na ni wakwata maybe mwanya wa the studio nicha usiese nundu studio of course studios ni mbingi mono sikuina mbathi sia gospel inge kuina nini nicha usiasia kana ni factor iba uconsider sa ilo ukwendothi sa ilo choose studio palo thi record ya wathi waku. Okay, muno ni sasia kendo kimwe producer langu thukumana ake no kwendegwa ni kingwika na namba yake liwe ekithukumanga ata na engi nenda producer at least mundu mutangie mundu unutha ukambathi cia gospel either ni gospel nundu yu wakasisia no sisi okona bathi ingi mundu ni winite wathi lakini nutha ukirombenga na ni wathi wa worship ukwithi
Ukwethi aya yunye muno ndimo zongi nditonya usonga so mbathisia kwa sitha ba katikati na yuni nenda produce otonyonza ukia wathi kithemba kila nye mwene nina na level ila na speed ila nenda na ngai ethe mwekeku na kwata producer kwanza mundu twisene mundu twathaukie mwe mundu wa musie so na tungia ngai mubea muno na niwelea wanundu ngwenda otho ambia Esther wananga ima attitude we unakasirika sana kindu chaku nundu nyeni we sisa ila naenda kindu chako umunthe kithiwe niwe nenda kithiwe twamino banga umunthe tondu tubangi umunthe nithio sho yuke nundi icie roba witha tukosanie muno witha tu ona blog waile kwithokomania yo kwanza baby nda Esther wani block ye baby nda Esther wani block ye ndizo ndo twekanite konye ni nena kwezile experience Esther no block yani skiza ya kwando ekalizie no lirikane chuma kila waile tole ja skiza ya kwa yoke by the way ne watu like by the way nyenye kwa ngoma so ibinda YouTube makiwailete Robert mana na kulie blog kila ile ndio sio kuno kwa neweze kwa apologize we so there yune ware na kwa yune kwiyabu yuona waambia mbekeza no na kuiweze kuwekea na kuwekea view na ngoyo nde so nicho na kuwekea twende yani cho kidume twende mpaka wa leo besa biki waitu bano ukwasia bandu betawa etawata niona ayitwa bano mwaniki ese engaliko ya kundu kwetawa mbumbune iko mbumbune ni wapi mbumbune be mbumbune ndi se dhama saku kana idhama kweli tafadhali tutabie mbumbune engaliko iba be mbumbune dhamunge be mbumbune dhamunge yoke ine sure it's either mbumbune tafadhali shabiki wetu tutabie mbumbune engaliko iba tukuliate mwana itawambia kwenda kulika personal asia dress code ya mundu kwetwa Esther Kamana sasa onzeke ya malinda maenda ama tutetenz ya ama tutete nini icha ukiatumisia uchoose dress code ya tuyakona muthenyo mwikite miniskirt niona by the way ndia kuona wikite miniskirt ndia kuona wikite mubutio nona omasasi onze malinda makusitenzi ikyo ukitumasia udress ya okay kinu chambe nini endete kwikia ngwanda sa ibinda na bweti na nekia trouser na ninekia unatunyasa ngathiwe yani nikite shorti so na ila natangiwe nye mwene na moye pengwanda ilite kwikia ukethia sina hivyo ukethia ona ila ngu yandu hata we Yesu mesani we Yesu ibola no taiwa ethia uninona netie mauku no mara sindu ingine monete nuona so sa ingine tu watu ikaletonga ukethia no tukuona ni Alot utukufu nundu muinie mwatabania kinu chambe na mwatabania ni waile kuikala ayoneka ta wake wakanite so nye saidi yakwa kwa aini atangie kwa andu atangie pia na nimeki yangu angupe kuni kwenda kwao so kwiki yangu dressing ya mundu ni mundu ndo wa mwana ngo yake so nye nasa kuye kwiki yao waza kuye kwiki yao shabiki wetu kana shabiki ya mundu kwetwa Esther Kamana ni kwatia Esther ni wa usongea nesa by the way tutabia witwiloela wengaliko iba kana uende no twithukisia wengaliko iba mokoli banu maende ya koka by the way be unge banu kukulia ati ukutukulia ati tukulilia Esther Kamana we are relate hata na artist ya langi in terms of trust maybe collabo kana sahila we katika asania langi mai katika gospel industry maybe ni mwathi function kana ni mwakoma no kundu no tione siku kundu mukoma na yani mu relate hata namo maybe wakoma na mwini maybe ta Steven Kasolo wakoma na Zipora Eric wakoma na evangelist nende depi evangelist kala omboya era John K mu relate hata mo okay nye ila to akoma na siathini na ini wese mono aini twendete kuina witha saingi
ando mena wazimu wa kuina kila mundu enda kuina wathi ula wake ndisika roba wa ikala na ini pandu chathini wewe amo mewa wathi wako no maile unga mama kasunga maka enjoy yani wini we utanu witha ngoya kuona ila weina wewa igwete nesa pyo so na pia ni depende ya mwini uyo ni mwini wa muthemba mo kwi aini atangie na kwi aini mate atangie na aini na inge pe aini make dunia na inge mao gospel na andu asumo ndeno aini aini monze tukomana omonde onasu ange matungulu iwethe ani twakomana lakini union ewe wa mundu kwekalania mundu nyebe nasi aba mundu ndekala nake yona okakandukane kwa wona tweletu twoka tukandavye siakwo haya angeuko onange chokoroko na mauka anti umekuja nikiingia job lazima wakuja wanisalimie so ilane kalamo pe angeukwethe amwe mendete sususu mwingi yu andu azuiki ya limit ya undu kwekalamo na angeukwethe amo tuboye tutaomba na yunye kwa bau aini alamo noni kwatiani amo nando aini alama endete ngai ala tunena ndeto ya ngai kilevinda so asu moni thani na bata amo nona no mbithie twili amona no twekale muthenya moima twili nzeto ya ndeto ya ngai so ndeto ya ngai ne bata nayo wow na ve collab twetelete maybe kumba balabe one of your friends kana orafiki umo waku ulokwiwa uno ataban aina kila kingoni ve collab twetelete okay kwa Europe na education na elo ili ala mende na kumbelo ila ma Facebook pia mimi niko live Facebook na nimukethia muno fans ma kwa ala me Facebook naona kazi yangu Lilian naona classmate wangu Hanjala naona my cousin Jen hey na wasalimia sana mokiteuka mangedhe jongedhia wanafurahia sana msalimike sana na wapenda mengolia TV no iba TV no yes TV no madabia kulama utukwate katika social media na nina madabia katika social media tukwate kana madhi katika channel yetu ya YouTube meitha mautukwate bau Twitter wa EKAI TUNEENE katika Instagram Twitter wa EKAI TUNEENE katika Twitter matukwata sibau @EKAI TUNEENE na be namba yitu yazimo by the way matona kwitha meutu kunia etha be mundu kwigwa kwendo nena na itu betha be mundu kwendo tutumia kaindo tiwo by the way mundu endo tutumia kaindo ni allowed utumaka coffee tumaka coffee thwe bano twende cia show bano twewite utano mwinge muno be mundu bano kukulia ati tukulisia Esther Kamana hii role model wake nu role model yani role model wake nu iwe robango ya nisene na ini mainge pyo by the way bano SCA tafadhali Esther tutavi role model wake kwiki yani ngwanu yani mwikile ni ngwanu na role model wake katika industry ya music kana ya gospel no songia okay alafu be kulio ingi unangulia na ndine nasongia namba kukethia classmates yes classmates makwa na makazi ni mako meba iloke so na makazi ni mako mai follow yani mai kwithukisia manyabe bandu endete yani mako tio mukwiga niwete moyo no kwa na kazi nisia kwa bano Lilian na Jennifer niwa moyo mwingi muno kenda kai muno na wapenda mbure ambona vizia mako ndo mako ndizo ndrekania mo magone kawe nukati to maketha sieta wambatia siangali yo ila bika kasenda ka kwenyu kambari siangali yo matu tabiba katika comment sections kana ni maketha sia ndabe indi umabane manyeka na robe wambatia sia yo kana no muketha sia yue tunabi kabandu babe kule yo nangolia ya collabo kolabo dibangi oyundina yani kwa oyundina mbobanga maundu ma kolabo na isi nambe kwiumba na yani nambe kungamaniweka na nongamaniweka yani kolabo unga yumbete ya iwathi
ngai akambete ubwani wa Kolambo na ngai ne Kolambo lakini kwa yumbado yube mubango mubango shabiki tio mwegwa kwa yube Kolambo yokete lakini ninge Asia edai kwenda kwa ngai Kolambo ne koka tutabie ula role model waku mwikile ni wangwa no nye bundi ne mbinge ni bundi hondo mutwa wako so ibagwana nge we mondo lao baka chemical na be olonzuka rasta na be onge zuka line sendo isizo ne zuka mono nye ndiki anga wif ndefa ni wa wif lakini be olonzuka rasta na be olonzuka lines na be oloni retachi ainzwe yani akambaka chemical nzwe ekakoma ho ungwa ni bundi wa Itenge wangu olondume ya Itenge ila muona asinzeo na ni bundi onge ndume ya ngwa isi ya material inosia nitakizira wata isi ataki wata yes so ni bundi kondo kwele nina bundi nina kebala Kasarani eta wa Jackie Otieno Jackie yes na ndume ya Itenge ninongiva ya Mombasa Road wita wa Penina Motonga na keno ndume ya ngwa ino inge wona anikite fitting isu ni mundu kwetwa Penina siuma sia Penina yes hisi ya material yani kitambaa kila chauma tuma isu Penina tafadhali nutuma sia ome Jackie Otieno na kene uma sekindukira wa Kitenge ni designer wakwa na ni watumiso monongo elewa ondo na ilete kwekiangwa ni wambele asia akambia ngwa ilio nano mienda lakini bayo kakwithia ilio so na manyane muthemba we pando nya kwikiangwa so tingwa sionse no na sina mundu ngasia nenda ngwate nimbaka ngamanya ngwela ndo nya kwikia na ngusola ngumwe mama mimi nataka nguo kama hii yes na indume yangwa so wenda bundi wako Itenge ukabaya Kasarani nutuma sia ome okay sia ome timono tafadhali na nisi Esther nukumbia Kitenge nukumbia Kitenge wese kwithia baitwa na nya Kitenge yani sia ladies no masia Kitenge no kinyangane so kethia ila fitting ila wa sikwatwa bandine so kethia kuya wenewe wisawa koko ngiuka kwatwa kethia ungamanitu tafadhali ndukatoto tabia kibeti kyakwa ende kiende ya kwilo ela tafadhali itu aniti Itenge yuka uendo kana mbesa ono utuma na mbesa tio isinjaluo setuma na mbesa ngwasia kusela hata mbesa sasa yuni kulio yako iti ya shabi yuni nyakulia ngwa yako yu ida mbesa tasema iwezi tuona ni mundu kwetwa Fortune mwekali atuye ngwa yake ngwa yake ni ya 80,000 kwambia 80,000 okay sia kwa sina mbobi kabukwa kwikia ite lakini bado no nende so ndio songia now kuma bau your role model katika industry si shabiki wetu bandu bakuitwa baitwa tende bandu bano shabik tafadhali shabik usu tukuletie kule Yesu wa bandu betu wa Kasarani mimi asema locked by the way mimi asema locked kabisa so Alot tabia role model waku katika industry no okay nyene andwa inge na ni andwa inge ni kila sia muthenya umwe na atatio weto umwe asonge mathata imagine ekango newe simu akiroba ekango newe simu na nathatiwa na ngwana tangwe ninye ne ani so block ando na block ane kala ani block na natuma message aisisio we bluetooth na asia Esther ni ne ya weta ongania okila pando yu nondo ne ingemo na mononi natia hando inge akamba angimate akamba kondo mwata mundi so kandika wete kandika wete lakini nini ukethia be umundu ukwenda
ngamwonania nando no mwani ngamwe mwatio ngetio ukethia etha nukwenda utetheka ni watetheka kuma bube mundu bano mundu wakulia ati tukulilie mundu kwitwa Esther Kamana kana ni withukia ciambathi cia benga okay ni withukia cia ni withukia cia kila kibo ndiendete ndisiendete lakini ni withukia ndisiendete muno ni withukia cia lakini ndisiendete muno ni kwaje nundu mwini mundu nditonyo sunga kana dance design yesu design yesi ambenga yonde wandonya alafu yune uwe senye ila nalikie winini nene ndiye muno worship so nye ni worship napenda sana worship kwa kule uwe se by the way akulia mokulia le hakulia ambo kulia ambe tukulia Esther Kamana kana ni wiloela kana ni withukia ciambathi cia benga wase ni withukia cia ona kaundo ciendete ikuli gingi guess what Vano yiva na asia mpaka geu asungiwe. Asia mpaka asungiwe. Be aini. Mwana uzo nenganite aini ele. Mabenga. We. Asia ate. Katika be mwini weta wa Alex Kasau Katombi. Na be na mwini weta wa Bernard Ben Mbadha kativoi. Asu numese. Kana numeuga. Alwasi numeuga. Numeuga. Veo mwezi iwe simbatisio. Veo mwezi simbati yake, wadi wake. Okay, mundula ni upole ayu. Na hake nundu wa ngita peke yake. Alex weka kitao kuna haba ya nzia wa. We, mwana kuli tio kuiga. Iwa mbea kwa sandu mako. Weka kitao kuna haba ya nzia wazi. Ngesa hithi anisi ya isi. So, ni thukisi yako kuna kwake kwa wathi usu na muno ina ini sabite channel chake okeza ithia hele cha wathi nine wako na ngita ya muthemba mo tayube umona shoot ya wiki no na ni kwa itukwenda to release wathi usu by Monday ni kwa Alex Kasau and either na wathi mpya wa katika mitandao so between Kativo na Alex wathi na Alex what choose Alex? Yeah, na choose Alex. No ndo peke yake. Alex wakona. Una shabik. Kuma baube mundu bano kutukulia ti. Tukulisie Esther Kamana kana heartbreak wa mundu. Kana heartbreak mundu. Ai sana. Ngoja. Sana. Which is which? Sana. Heartbreak wa kana wa heartbreak mundu. Okay. Kwa heartbreak ikwe katendi akikamba kwa mundu ngo. Yani kutula mundu ngo. Yani yake wenzi piu yake wa nothing yake wataya akakoma touka. Tutabie. Heartbreak ye mundu. Iwatulie mundu ngo. Okay. Kana ni watuliwe. Nye na atolilwe. Ngoyo na atolilwe. Lakini kutula mundu ngo. Okay, iwe tina utule mundu ngo no kethe andu isi. No utule mundu ngo uketha no kumesia mundu. Tafadhali mashabiki maitu. We mwene ndu isi lakini we mwene ne wisi. Tafadhali mashabiki maitu either Esther Kamana kutola ngo tafadhali vaya katika comment section ututabie confirm boy wa kutolia ngo nundu SNDS we ndalilikana kana no ethe atola mundu ngo. Nethe na atolile ngumiunga miango. Tafadhali ethe watoliwe ngo ni Esther Kamana asia no kuobe ya nini? No kuobe ya makanda. Ngobe ya na makanda na yungame. Yungame ngo isu. Ni watoliwe ngo. Nye ndo litwa ngo na ndo ingi pyo. Ata. Ngatulongo biashara ni. Ngatulongo no omunyanya wa. Katika industry watuliwe ngo wewe wanduze kuina ne wandeze kuina nina kwaya ndina sauti ndina focus sijui chao seno za muthembo su ne bwana kola wini kabisa na saisu wetabwa ukatabwa naongea katabwa yake wa Esther ina chao nao no tena sauti onao wathi ndo manya wendete kuthela kane kwanziwa bado yasia wathi no ukoniwe muthemba kwaya
na kwa wizi na ina kwaya so ethia no ngona nundu ina ina kwaya wizi no wine kwaya yote si ani nze wanze kwina nyena nze okulilia wathio wili ata ukurira kwaya kweli leo nawa umundu ungiamugambia wethukisia andu kondu iza kwina kwa una niwe na moye nakwa iyo kundula ngo yube binya you nundu kawenda bye kino nakwa nguye kiu ninye ni bangite ngombe kataku we you we kataku amwe we kataku kwa yuna banga kwa studio nenda studio ngaina na nina ondo ngwenda kwina ona producer wakwa wese na unga mama ikini ni nondo ngwenda we kataku ene katakwa amba maguzi ya wathi waku ola wewa your favorite song maguzi wa banini bano londo wenda your favorite song okay wese mbathisi yakwa ila sionde nota nende sionze wendete akini nendete mbathisi yakwa sionde yunde zi wenda weva tuguzi yo umwe nyona kwa nendete sia kusionde tuguzi yo umwe we wathi na inie kwa maana yeye ni mwema kwa maana umwema nitautangaza wema wako nitaziimba fadhili zako ijulikane wewe ni Mungu wathi usu nene wendete pia na we wathi ula nilekilio yu wakikamba anundu ethukisia maitu na elo ili na kamba yume ndo kikamba ngai nuna ndethise na twangu boya ngai enenge wathi wakikamba na ambete na ina ni wailite wailite Yesu kune wanguma yes we nicha ukiatumie wina wathi usu bathi yakwa sionde wethukisia roba bathi yakwa sio taya hondo nekalie nzine ya ngai nenda kwina nina mutabise mbathi ila ngwenda na mwe inga kwine ya mbathi sia kutaya peke yake bei wathi ungi ngaina nina inie wathi ungi nasya huyu ni wengai na inie huyu ni wengai niki kitumi yake nundu wa kwithia hii andu ni mokie mandula na ino wathi na ndozu mandula ngo meza kwasya iya ai Esther wesie kwina okala kele dukanjoni kala kele dukaba yanchome yani Esther winie na yuke no kie pia chambe ki habinya muno chao kachambi kiamba vinyana na ina wathi uyu ni wengai andu mamanye kilo nene ya mundu kana bala wiki ya mundu limit waili tobika tipo waili tobika nundu mundu usu na ngai na nao ka inge mpaka wathi usu yo na iwo nike kwina karibu kila muthenya ni kwatio yo ulona atongozie heita asala Ruto katwa ambolika siasa nini roba tulike yu nye kinu jambe nina mwendete muno Ruto na mwende yake nye ndina kithimi cho thima ngoo yake lakini unaona ile tu ni samee unaona ile kunyenyekea kwa Mungu hiyo ndio nilipenda ya Ruto na hivi anegwa no Ruto na ile toko ni akura bai mundu ungi na ile toko ni akura atweke musumbe wa Kenya nondo Kenya etena ngai twimake tweya na tuiza kwa yasiana situke chao situke bai kanisa bai yani hakuna kitu mtoto anangroa akinjua cha Mungu na akwa ni yetu Sunday school so na mwane kunea Ruto na tweka lana ndilika na muthenyo mwe twekalie nzina my dad ulangu yeyu ndevo natwa nena natwa yange wana na mwe wese bailiona ambia kamwana kamukona mulea no koka kasinda na yu zaidi ya yukuito no inye ne wa asola ne weka my sister kwanza ola monini we enda mwe wazimio na yu there you know chao yu kwanza paiki nuketa uwe yuko kwa bingwa zaidi onando nukate kondu wawe nuka kila muthenya lakini roba nye dia bingwa nene ona ila kwa bingito nyene nuka kila muthenya nuka okwenuka nyango bika musiangu sioka lakini muthenya omwe be mundu ongamie social media hakoli ati we Ruto etongo esia andu kwe musumbe weba ula watongo isia kwa no na kindu kina ko kilingania na kindu na nene iwe nina kwito no wala wainie nina kwito no wala wainie nethe yako huku ya ndo makwiki ya iwango siaki kwenyu hati nondo kwenyu kwa hedhi wa musumbe hati ntuika musumbe na wenga ini ungamana ndo mamuthembosu Ruto anongamie
tuweka muzumbe kwa kutasia wa muzumbe kana aithe matatongoesya lakini Ruto atongoesya usuti ngai aya ngai osu bado hambunga myeyu naina nani nisiwe Esther Kamana nisiwe munombe wa undu nana Esther Kamana kila bandu by the way Esther Kamana kila bandu wathi katika YouTube channel yake nuthio mwithie bau Esther Kamana gwe kwanza bano ni mona ekite kakula kebau ka yellow isu yellow kana ito mustard yellow matuko ingeto kwacha colors nundu ingeto tumwa ninga tho itenge ine wake ya yellow yu kwithia ina ilo manya color so mathi katika YouTube channels with ime kukwacha bau mundu kuitwa Esther Kamana Esther Kamana ina videos 10 tu bau niona videos 16 niendete yeah video 16 in the videos mbinge by the way so madhiba ya katika comments be wathio sumpia ukwasya ni wailete ni wathi wa mundu kwitwa Esther Kamana na ngesela ba mundu kwitwa baya be shabiki wa kumunene baya wetwa Grace Grace my classmate Grace Kivoko pia ako hapa kwa Facebook anakufuata kabisa ananifuata ni msichana ambaye tulisoma naye kutoka nursery mpaka tukamaliza tuliachana vile tulimaliza class 8 but nikwambie mpaka omonde tuindo mwe ningumwona top fan mundu kwitwa Grace Kivoko kethe kamono Grace Kivoko niona babe mundu ngi kwitwa Esther Nzisa ni fan bena musio kikitheka adhimu muno mwanasa bena Harrison wa Kahenya ya ni ukulia yani wembathisia kusi kila bandu si Kenya mzima dunia mzima nundu bano niona bano mashabiki bano niona mundu kwitwa Steve Kaburu naona amewakilisha kwina Josephine Kambua niona awakilishete na sababu be unge bano ukwitwa Kennedy Okoth yani nuvyo wathikie Western so mashabiki mamundu kwitwa Esther Kamana yani itumwendete pio yani tumwendete ango imwe malika ningi kulamba ile kwata katika social media Esther okay na kwa nina amukethia muno pia alame meba Facebook live na kethe kai na ngumwe ni mwendete na shambiki cia EKAI TUNEENE mwi ngwata bala YouTube channel muthi mu search Esther Kamana na ni mumbithia bwi mukwithia mbathi cia kwa bu na ngai imwathi na mu like na mu subscribe na mu share ni kana mbathi cia kwa siende na kwithukeua kwa sana na kumutuma Facebook ni itawa Esther Kamana Instagram ni itawa Esther Kamana kila bandu bonze search Esther Kamana mbithia bau mekwithia bau kwa wingi yes nao mashabiki maito idho tutawa EKAI TUNEENE na kwa masitwa nyeni mudabisa na mwe ninye ni thandeleva wa kilungu kino kitawa EKAI TUNEENE na kwa masitwa ni tawa Robert Mwe EKAI kala kamwana kwa kambani na no mwese unduteka kuno kwa EKAI TUNEENE kana Triple P TV mbaito na mwe edha mwina mukulyo mwekwe Esther nasungia nesa yani muthi baya mumumanze yani baya mumumanze baya ikenda wize kwithia na ni mwakulyo menyu nikenda wize kwithia ni tu mumanza okwame tuki ikenda wize kwithia ni watu tabia choni chao utanazungia mukulyo nesa anyway shabiki situ ni mwezi undu tumwendete mbaito neketha mukwendo tu yo kaindo tukewo kana anything no uthio katika be namba yitu ila 0729 521275 0729521275 bau na mudabise na mwea wakwenda utuma message wakwenda uthi WhatsApp utu text katika WhatsApp wakwenda utukunia simu bau uitha utukwatia nesa pure loud and clear na by the way wako na simu yesu ninye ni thayo jaribu yu after show nukakuno ino ndutu online Diga deka after show wako na simu yesu ninyo kwitha ukwatia mbaito uenda bia olondo kwenda na itumwendete muno shabik dotabi mundu kwitwa Esther Kamana tuminokelelea tabi mashabik mako kindu mashabik makwa nini mwendete muno pyo na nitunga mubea muno nundu wako ni support ta wathi unelekilie
ni wathi ndiale cha wathi ungi ukethia kwa mithenya 3 no bikitie views 3,000 ni nonie ngai na nona pia mwembendete na nona mwendete mbathi ciakwa na ngumya niende ano mwete sindu mwaki ve wathi ungi bado ukitoa kikamba na ningumuleke uo ometuke kwa mwikale tuinywe bu channel ni mu subscribe mu share kabisa na muniombe nundu itha sabali ndasa te laisi ondo na mina kuotabia ve changamoto kinge muno cha mundu kwina na ndena mbesa na mundu sino kustrangle tu na yana biashara na mundu sio na nyumba sindu hizo ndeni wailete kwika so mwimbo nende na kwina nine mpaka ni bicha miaka maana ile miaka maana ile onakwa we mundu kwitwa aisi we enda ngaya munenge Grace ekaleta takibetini wake kwitwa Kalondu wanguku wakegwa okay ni wa Kalondu wanguku nenda umona Kalondu wanguku nusu wakati vui ni wa kila mundu Kalondu wanguku etha by the way itwa leo manza Kalondu wanguku shabik etha nukwenda tu manza Kalondu wanguku katika comment section bau na itukwenda tu hiyo mo visit by the way ini so you akuye so you akuye aya na miaka yana no bigiti maana ile kativoi tafadhali tusungie Kalondu wanguku na miaka yana hata anyway mashabiki maito mwi naito kuno kilungu kita wa EKAI TUNEENE na namu ya omundu tu ina mundu weta wa Esther Kamana na Esther Kamana yani iwa musungia mokulyo unabala be imo le yosungia lakini ni tu tu mu manza ingi kenda ise kwithia no waende ya no sungia mokulyo na ya tu ya museni ukite nongo sisi kana available watu wanakana available ni also visa yake na ngumutumia shabiki yetu kenda ise kwithia ni tu kalania nesa kana ni tu akuna maundu onesa so mashabiki maito ame ni tumwendete pyu nanga yo mwadhima yani mwadhimo pio na mkwadhi mwana family senu na mkwadhi mwa mawiyani menyu mashabiki maitu makikomba no mwisi itumwendete pio mashabiki maitu kasarani mashabiki maitu kitri mashabiki maitu makueni mashabiki maitu kambani Kenya mzima na dunia mzima kwanza baya mama otwile la mekundu kuita wa diaspora tuishabiki kana tuina mashabiki omwe tuina pastor Docas ndambuki mamino wese ni bata na kumuno we diaspora kethe kamuno ni twakuona so mashabiki maito aume adhimeka ipio ni tumwendete na oni tukomane the same place the same time nangai omwadhima bye